top leaders ni ko compromise to godra ori chana godra question ko sum ko hanging khar de ai tare ko ai di khudumena reveal something lo idna ta bin ko ya de ha khangal le ko terrorist na tori ba act to madu india na madu ya de yaning de machine man lem gi lewa pichhi ku ya da pot mani maduna noi tumna hat power tu pa to an ori ni du but lewa aman leiri haina khoi sakam dai dna ko adamana same thing ko na jening idna haji manipur thobe issue je oja moi manipur thobe issue je cookie gi leiriba chinaw moi gi leiriba mioi kharajna ai di chinaw ha ba hainin da ne oja moi cookie gi leiriba mioi kharajna pami bo issue ji kai na ko question election mun leiba ko ada manipur da ko haina manipur thobe irang si whatever cookie terrorism na pami bo issue je moina kai mo pot ma phak tan loge na khalle kai mo posa moina pame khan da ga di tona bi gomenga government to review thana bi ba government ge office mai tha ge government office mi hat ge whatever tha ge pun ge whatever tona bi government ga mogi moina particular mai tai da moina intentionally changin lai thangni khong thang je si kai na ha ba mo khong ba lei ba ko ado issue that manipur gi lenga am nei ngai matam da lenga tun haibiram ba si manipur da war on drug tawrubagi influx mayam henjala ko mayam thino hona rubagi whatever issues mayam ko ado then manipur gi lenga na shu da leiba du gum bang sai ku ki terrorist ngi ba kamu sing duna shu gi ground run thugai da thau mayam sa thare ba ji khang ba gi akoi kai ni shu ever tong hai bi hai gra pot na ne ba ko adu mo mayam sing du ga ji phamin ra kan da sai gi sa du wori kai ram ko snu ne ai na hajring isam na pon lak chara kan da whatever any one person manipur thugai na bona ko potu di sai lisang sitna british ki makutoi kallaga laki bai pai pu sing parma ma galoi na manipur se khunda mine fru khuding ma amat to ina manipur je hanai manipur karana hona matam da akoi paratam bi bakhan karmaina ubi za especially akoi gi hujik manipur gi situation sida violence phajana akoi gi mara tarabani du political agenda mayamam leirabani lenga kairabani akoi hujik assembly se suspended animation da leirni phibam seida yamna di maru oi dialogue se aduga law and order ka haibasi masu akoi yamna enforce to se ahana makta da mathau tai kaino se mayam na dum haina ba phibam ye duga koi gi pr tham ki basi mak du law and orders lenga na state government ngak pangam da ba de constitutional gi kan wa ba khot mayam am high grade sigum ba se kai tharak padi impose to maram am se dum oi maram tu na peace restore tong na bai da makta dialogue si hek lak pa se hai tare alongside kai ki dakar oi ne du dialogue si kitang da lak pa da part an kan ani makki da willingness to lai taga di yaro da pot am khok slai bandana overall ozagi mot kamain tham bi ni han bada notice window yang biri ba manipur ja kodin kai kun chari ngang sigi penelation nation biri ba gi tamo birendra amadi oja mai bon phomai amadi ko choi biri ba tin shurbala amadi all sta kodin kai kun chari shurbala kuki terrorism amadi drug mafia gi lan ton thodo aida kusiam gi lan hai tare ko manipur thorok ko lan ji chai ani ga thamanga pung pha ko lo yare ko then hasi lan loirabra habde umyam gi so question mani ko ekoi sai area si da politically kagi top the leaders na achan ba manai ma oina haibi yana ba gi da mai khoi manipur si peace leire dagi yam shanti oire ko mayam ngam khoi thenare ko thenare do shanti ori bra habdu madi khoi dum confusion de le hai tare ko oidri ha basim madi amection le ko ne sai thamjaning si ministry home affairs na khoi several times ko koi na kana ningi marakta CSO ki stakeholder mayama CSO leaders mayama koi wari chana ba paring na la koi wari myam tar ko myam khang na ado yam nuai basi hajik manipur gi laiba koi kana ji government si ji governor ina thopubiri si koi ajay kumar bhala ko yam tang recall tok jabani ko recall tang tok jagi tawani manipur ji hajik kana na pai ri gi hai basi yam tang recall tok jabani manipur gi governor si koi gi honorable respected koi gi ajay kumar bhala ko mana then security advisor oirisi Kuldip Singh duga DG oirisi koi Rajib Singh ko chief secretary oirisi Dr Punit Kumar Goyal ko Dr Punit chief secretary si maji 1991 batch ni ko the batch ni maje IS officer ni ana mamang the previous leramba CS kana no hata Prasan Kumar Singh chakre ko aina sida recall to janingi di haja ning jari sticker hata ga di hajik manipur si chief secretary dai hauraga koi security advisor oigera DG oigera chief secretary oigera governor oigera manipur del tawri je ji tai phatane koi top top hai tare ko top manipur gi le house yamunna magi any film ma tare ko yamunna any film ma da yam kupna khang khotpa mayam ma dum yaudi thomas option tani ko to bu issue that
ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯒ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯥꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯖꯥꯇꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯤ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥ ꯃꯉꯥ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯖꯥꯇꯤ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥ ꯃꯉꯥ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦ ꯆꯛꯆꯥ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟꯗꯥ ꯄꯨꯗꯥ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯔꯤꯇꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯊꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯁꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯦꯕꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯗꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ DG Rajiv Singhna mana phongdokhiba statement si chama kunthraga mari suba Manipur Rising Day ko Manipur Rising Day gi magi thorom da mang phongdokpaji hajik Manipur gi oina thoibi irang sida mari lena nongmai lising ahumga supna taramari phare lokhale phare maru lising kunthra hena phabangam le hana report tawre loinana atopa nongmai lising ama akhoi lone ya da mongdo pairam maya ama police serenda tawi ko security singda akhoi security force na serenda tawgi mami lere tawre haire adu noi maru lising trawa 15000 maru ama zuka tawre serenda tawre na khoi report tawre hoi sai area khoi khangje ning si Manipur lengak na hajik DGP na phongdu iba nongmai lising ahumga supna taramari lokhale haise masi tampak tagi na kaya no adu kuki lamhen tuhenba kuki terrorist na kaya ha basi mu khangba leyeba ko masi to ma different clear ma khoi tawum chang he tare ko aina haijaning ei point lak duini ko adu den amana maru phari mayam thungse kai kai phaba den Manipur gi di ta seng tampak ki di ifong muda paira manoi mayama defend tona paira manoi mayama maru mayama ifong phona sinagi wari khoi lere ko madu singi leiri badu gumba kuki terrorist lamen tu enba kuki terrorist sing drug mafia kangbu gi chinau hinjina phona sinabagi mami khoi ude ko den amana si different talk ko center na ngasi phawbuda koi stakeholder mayama si social leader mayama koi different talk tawduna koi wari ji loshana nabagi paringam da lakpo pose hajikji DG na kari haire akhoi thonariba ethnic community anegi lanje koi nuaida base akhoi wari chanar pakata da koi wari lakpa ngam godobuni hae ko yam chumme wari chanar kan da koi wari lakpa ngam gani adubu wari chanaji yare si kanano saiji masu yam clear tawum change ko wari chanaji yare si kanano wari chanaba matamda machimana ani khatna brother family ani khatna bani haina puthokpi yen khala bawbuda chanagade wari ani gi paring du dida tasengna koi condition thamaga haitare ko condition thamaga machimana khanai lawrasi mayamba maga banau ni paam khanai lawrasi khanari ba mayamba du banau ni paduga nungsinana bani na table wari chana jena mapa du wote mamatamda mayamba du na tra banau ni paduna ai si na tragadi wari chana biaro have condition lakta ragadi madu wari chana thui ibra question ne lai diko then aduna ai khoi gi leiri ba maitai haiba ko fruit sina maitai fruit sina ngasi phawbuda different talk ministry of home affairs gi ngasi chatra iba different talk mayam ngi ngasi phawbuda government nabu lengak nabu pharana balona sinbirani hairagadi khoi yajare na khun ngakchar mai chai nausna pairam bai nausna pairam khulai bawbuda ifong phone sinari dumai duna gano subla ko ifong phone miyam mangkhang sinari dumai madu no pya ponate press amadi electronic media khuthang da mamang da top most official leader mayam yauna government gi officials leader mayam yauna khangna khoi leibiri ba khoi khungak pachai chi nausna pairam khulai sing do government na mathau tawrani government na tawya mathau tawrani haibagi damukta sinari ne abako adugi sinagi mi kupta si phawbuda government na kari action lakholage haiba sum question amane abako kon hangjening ise den amana Manipur gi leibiri ba governor Ajay Kumar Bhalana mamanga thokiba khoi gi notice da ko thana khoi 7 times mana once am goi PR thamgra matungda ko PR thamgra matungda mana different part ani ko part ani da mana ora thokuma tamda kai dawre khoi 7 days ko 7 days koi khulai pikhala ka dawre na ora thokiba gi report khoi ubira khangbi gre ko koi another 7 days amada kai dawre 7 days amada khoi khulai pikha dawre na mana order thoe adu another 7 days amada khulai pikha dawre mana order thokbodo ado cookie gi adu gumba lamen tu hen terrorist na drug mafia kang musingna kari honor to gi ba question hangjening ba ko governor obiri ba Ajay Kumar Bhalana thokibo order to gi matungina ikui dina khoi first ahan tamgi ahan per ki order thobo mitar tare ni manu khoi khulai sinari ne ba ko adugi matai da mu different police station different district SPs mingi khutang da mai bagi nang nearest DRS ki police station da khunga pochai naw sin paira nongoi sing do police station di sinaba SP khutang sinaba mayam sinara bane ba ko natra ado lamen tu hen ba ngasagi ethnic community ani gam khana bani na pusan biri ba dugumba ngasagi machimana obe khana bani na uhan biri ba jat fru ani da khana bani uhan biri ba dugumba fru amadi ngasi ba da governor na piki ba directive to ngasi ora tawbra then tawdribra ha question ko hangye ngarang na handa 3rd May example say masi
koi 3rd May 2023 dagi horok khiba dugumba kuki terrorist ngi lanje si moina ngasi kari ba kang popida laiba koi kari ba moi kotu hai bra kaino kotu na sahi khudingi 3rd May je tang ahum khudingi moina kari ba moina separation day pangthu e bako separation day pangthu pu da hanaki hogi ba tarik ahum chakhi ba da separation day pangthu matam da moina highway yauna moina bandok shel lebako national highway yauna bandok shel madu kai dawre kuki gi lamhen tu hen bajingi mak yawba kuki village volunteer force hai bra kai nama laiba do ifong na video viral ubiram gani ko koi nongoi mayam pairaga aduguma megi tarik ahum je separation day je koi gun chilot pijari na ganoi tongi gun chilot ko lai ne bako aduguma gun chilot piri ba gun chilot piri ba ngami duna takpadi still hoji bawda gun chilot piri duna takpadi still hoji bawda war natraga lan natraga thon inda magi tawri ba magi khusem gi oba aduguma mi haning magi intention lai ba ko kholon ja ngasi bawda still cookies ni kokta lai ha ba madi ekoi dum lobi ya bako halshu DG na ngasi Ministry of Home Affairs na sanan ba wari Ministry of Home Affairs na takharam ba wari da ke dawre haji makha tar ko DG gi level na lakhre ko DG na hairi si wari sanan kan da gyan ta ga dogni haire ba ko fare gon maitei gi particular stakeholder mayam adagi lai ba khoi intellectual mayam lai ba imai ben mayam manipur gi lai ba duguma imai ben khoi gi apun ba social leader mayam nje open invite to biro DG na ekoi gi na thok ta ba yeng je ba ko then mana kuki lamen tu hen bajing du kari haire hoji still moi gi dika dawre shuda ko nongoi mukhuta nongoi pairaga dugumba mi hatliba crime tori kangbu sunduna lokko decision duna ekoi di final decision oini na moi diste hol doi haidokre lady ba magi frontier wingi magi masam maring lady ba ITL lab kotu nungdu adi kuki jo council adagi kari ba magi lady ba kuki kari suna organization adagi kuki NP whatever faranda magi lady ba wing mayam jindo moi di once Ministry of Home Affairs ko chana moi kari haigre moi taliba demand do adugi makha ta ba de khoi ahong ma leiroi aduna aikoi gi lal hoba aikoi gi terrorist na talako aikoi na tangsang le ba no se khongthang je si khoi khong ngamoi moi lorko disini matungina aikoi di yani haidok khre ba ko ai taraga di sai jaga ji ko DG do khoi hangjening idina ngasi manipur state lenga ki dugumba respected member oi bidi ba dugumba respect honorable member hai tare ko khoi gi director general of police DG do khoi hangjening idina haidok pangang thok pada di khoi tangai fadana yam phajab speech dingang ba ko yam clear picture khu pa me eba ko tasena board side kana ni makta wari sana ba je yam thok tae ba khoi peace lak pa je khu ju pam jabani peace lak no hona ba ju khu thoni ko tawu ai khoi na sanri mi kana kana hui ji makuda khulai pai ba terrorist thabak tawri ba drug mafia jin duga khoi famina raga wari saga da ba question ne ba na ne ba ko pasi government jin yam clear picture thamam change ba ko government jin na cookie singi marakta magi leiriba parents body oigera magi leiriba daitalo bangam bumi oigera whatever farana magi leiriba kana no magi poppy chaba drug chaba kang muslim marakta moina selected list ko adu su maram chaba mi yeng dai permani ko selected list kana no mo si leire mai dei singi ju kana no se ko thopi do koi wari sana mathok ta hebe pasi government haiba mathok ta ri ko chinda na moina ngasai gi wari sana kan da yaga do buni hairaga nakanda na ngasai kare haini nakanda na khoi kare haini kai dare khoi gi who kam haitare ne ko nakandana who kam thamaga chindana peace to godobuni wari chana ga singa do na ha poto wari chana ga singa do poto gi oba ngachagi dialect to godo mo marin do singa government photo pidri ko adu ge phun haita ya bara thainam jagi okay thank you so much dialogue torakan da wari chana rakanda waroisen purak pasme chumne du bori karam mamong da karam haina sana ga dori bano haibadu gi tamakta zakita jen ju thambi kre karam ba prosta karam ba effective ogada mong sana ga dam haibe kaya tum di ya ta ba haitare aduna sidam lak pase si wai tara ga di government ki nakalani kitang thado wari chana haibe na ta ba government ke sober role tam lak to board center in state sai matang gi dai oza maramadunai oza lak chaning base duna center ki site khajek tang swai za along side dialogue for peace dialogue haitare masiga loina na koi maru ina center da haijare ki magi structural natraga akoi political changes si khajek tang akoi gi kanu ma katang hongdok pa man dakar tabra si kamai thambini oja sublam se koina yengba yari se some point khara sumni na bi ko haidi peace ti almost like na ko lobi ai maram di hana former koi honorable CM na resign tawr matung da once governor na PR extend na ko gi hek chalai ka matung adar ko adenga si phawda ko yam kan noi kapam ba station mai khoi noi kapam lephan mangam me ba yes question nei na se ba ko noi kapam ngam me ba government na noi kapam ngam me asi peace ma gi part amani ko
but sai khoi tamo benru habi du ne bako khoi solution du sai eda da khoina solution ji kamai la ka da question ma lai ri bako solution ji sai laksa gi ko khangbi question laksa gi bako solution ji la na khona matam de khoina sai area ji da phamin raga khoi gi one cup of tea thapmin raga khoi solution ga da habi madi ama so hang mo oi ri bako sai gi area ji da solution je ta seng na center gi am clear oi da ma moction seng da poram sum yaw ri bako hajuk si cookie terrorist na tanga cookie game rai magi masamari mayam na pami bi demand ji only one way ni ni lay ko only one step ni lay ko kam bi daga di separate administration ko separate administration da mo pami si union territory ta kana khogi tongan ba sa gi ka ni tongan ba moi tongan ba sa gi lenga am le jbai mo ma ta moi tongan ba moi tongan section ma thama ka da moi ko lenga am le ta to gi ma mi ni mo ji uri ji ko adu gi posak si center gi lusing basina honorable home minister na maldi chungo thoi ga ji high grade high ba ko ko chum ta nei ni ko mayam se adu in return on europe ubri ko ude ba adu in return on high ba ko ude then hector sa gi chunga ho ya ro ha na si state lenga na by sa gi ministry of home affairs kin le home minister na pi gi statement du manipur lenga na mu ko gi reaffirm to boy na noi na pa ba noi ta le ba demand chunga ya ro ha ba se si thobo order ko udri ko ya de adu mo ya si le phim je ai khoi sa gi thema angang ngai kan thema ga ne ko thema ga sai ka ni manung da kai plan tori ha ba sim ji khoi sai da dum ching ngai we phra le ko ta siang na separate administration ni nama da sai khoi tamu bi ro oja ba ga na khoi gi oja mai bolin ha bi gi potuni sai area si da manamin raga mo ji manamin raga kai to da ha ba sai area ko question ma khoi da chamam na ba khoi da am ching na ba poram nei he ta re ko subla ko ado sai area si khoi jai jani si ta siang na thoi ba lan ji khusem gi lan ni thami ba PR ji khusem gi PR ni sanre ba lila ju center gi lilam khalam ha ba ko ka shulan ro khale maram di koi from sense ha ha ko nga si bhaw ko ka dawre thui ba issues e center na ta sing intentionally to ge na khan ba to ko ta ga di ko second khar gi wari ni wane ba si di ko khudam mo na hoji pa ba demand je peace asi ko gi manipur gi DG na peace aina highway je la na honam da mo di no ka phan le khre forcibly haigi hairo tu moi kari haigi moi yana moi no kapun lekhre simadi peace line ko khumeni ko then amana hajik lai bo posak side khona pami si solution la na khona matam da maitai na pami si kai na ta ga di magi lampi ba pi da ba du da roi to khro kono sai jini si manipur si hana gi structure kai da khona matam da manipur da influx tori ba illegal immigrant mayang je masi as part logi matung tan thoko action ko lo na ta manipur le mai di masi butlo ha beni khan posiko then including kana drug mafia ko drug mafia kangbu aduga lan na thok toriba aduga mi hatliba mi kidnap toriba aduga den sagi toan bang sagi illegal tax mam loriba aduga cookie terrorism ko sigi bata chaptan logi to action kholo habani ko hari ko aduga mo mayam nu tawra matungda aduga mayam nu justice pira matungda ko justice pira matungda aduga final decision laksa do pora mane ngai tamo bidan ha badai ne yani mo yaw ri se to sune to jo hoge ko masi mana oni khanare lamgi ka da khanare mapa amagi property asset ama leire masani pa ma na khare logo to ahan na khare logo to buni yele atom no khare ni logo to ni yele yenare court case onare court case onare kan sai court ki judge na khoi ni khana ni je khana ga nu sa ma thamu na mukshin le yo ha bi ke hai de hai bro madu ki justice ni bu pi ba mayam ba han na bu nu yarazu atom na bu nu manam charazu manam chawani bu thona kan ni kan da nangi phum to busi natragana mapado hingagana mapado hingai dadi mapado no piru haita gadi ai property ni anta krana piru hai right ne ko adu gi batungna justin lakse ko right ari ne adu mana same thing hawje khoi go justin pim to eba ko sarkar na sagi area se ne ko na matamo sheng no por khaya uri je hawje si mogi concept si da ethnic community ani gi marak ta khana ba nungai da bane shu pukala le ga matam lo sum kai guma khara aho khara yang le re ko khoi na pamjari poti ta seng na still hoji bawda cookie terrorist sing na cookie le yo masa mareng le yo magi dungma pharala mayam mai ma thapa no hai bhai dre khoi ko adu mo mayam sun talib demand ja si phong hai re ko ai khoi separate administration na di khoi without makha ta no chana roi adu na ta khoi last option le ti na si phong ngai re adu hai ra kan da kai dore lambi national highway mam thing le ne chanandre ko chanandre marak to no mai kapa dak to no mai kapa ko no marak to no mai yang sakat pa ko still ngasi bawda phong na khabar da national highway sing je chat pa yaran na bne nang sai government ka hona je photo ke dore boy cookie gi le ri ba se so gi le khara na makha ta na isa gi buffer zone nga le na ga do ni ma de henjel ko ta ra ga di tho ni no consequence tho ta de ma sam sai ta pu do ni hai ba je ta chin henjel hat ke hai bne phone na dra mo na phone hai ri si henjel di hat ke hai bne ba job mai adu hai ba ngam gi intention le ba
stakeholder mayam ning do ngasi government ka yung action ko tie ba kono jen shubla ko adu ko di karam mina kana adu da nung sinarani thajanarani ai ju mangai ba ngasi phare ne yanarani hai na karam mi wino was the freely thawai thang na ba momon minu to chatu kana kana no ba somna kandana henjelo ko tamda madugi thon consequence thokman da dum samar mar nai wen dai lo to me hegale ko adu ka sai area sida irang pam mi mi kana no irang pam da mi na kana no haji waktu still irang sakali mi kana no haji sanam khenge pot habi da ada haji ko haji ning si sen subra sa habi question da lak jara kan da government gi ko center gi lei ba du ma luching ba sing yam no pukjen seng da pot kha yawi sigi manung si da ka sai ko haji ning da na sai oda bo men ma da habi du da ina mu sabni to jabani oda bo mai kuki gi eme mo gi bani pugi assembly gi lei ba emele humfuse sa thamin ram ga ni mo tin ram ga ni mo no ya ne chumi gon tau kuki gi emele tara simadi ta sing na phone no mo laure ba kamane laure gi mo di manipur thugai ba si mo yam pame number 1 number 2 adu ba tai da ngai gi lm khauti ga ise drug si popi ji lei phajawi thab ne hagal labani si against the law ni ko law gi me ko le ka mu ni ko se de na mana ga ke foreigner hokip si jiri da ngang ahum nupi hom hat ki matam da laman khumani ji ma phone hagal labani du me le do adu ko gi lei ri ba ko na ko ngai ise leibak thugai na khone MLA kuki MLA tara du nga kanda somna leuri ba punna hingmina ba pam MLA yang khaisina moina ngangi wa du ki thak chap chan na madu case fine tawdana khotna amda action khotna wa da ngang di ba ko si yam ngai ba ni lam khalam ne ba adum tak padi leiri ba government gi manung da vote kabiri ba du ko MLA imu ba ma yam nungse mogi marakta center gi level leaders ni ga yam sathi ba conspiracy ma loktu no ma pot ma mogi tongan ma game ma planning ma tawra lei ha chuma di hai ba da ba mo si la la roi ba si ko an moi jing ni ma thamoi seng ba mama le ba ung si ba khang pa punna hingmin na ba ga pa ma khang pa moi mayam ni ama to na ngasagi chap chana le ba ki tong thena ga na khar ko justice ma sai ai na ja ba do jar sama na chap chana ma gi ba decision ma achuma na ko na yeng ma tung da pachim na ba da ma gi ba decision pi da ta da ba du gi decision pi ga khar ko mi kup to ba du ko asing ma la ma phangi ni na ada mana same thing lei be MLA jing na MLA jing ta sena ta sab chana ma le ba ki da makta karam ba justice putok da chum ba justice putok dong khona ma tam da lor ko fire to aduna final decision udui ne ko da haju ti ta ga presentation shubla ko ngana rai chai ani ga tham ka chani ani ga tham ga shule ko yes ada koi ngana mo sung ngana bai wani tawda bu sanai pusak se koi sing sena ure khange masi conspiracy loktu no pot bani ko loktu no pot mani aduna ina je ina hambai mai hambal appeal di kaino manipur kanjai ta ga di manipur thugaya pam mi manipur thugaya pam mi da gi lehori ba koi fruit me am je oja bo mai lebi no ko fruit me am je amat to ina ko lebi no mata moire sai area so ka jini di to ma chaw khana bo gera chawbi ga chaw khana bo gera anyone kana ko mami khana ba bi to kana part mani adu di khana ba do di nungsin rakhi ba yai matang ho changi ba yai kokchoi tong rakhani ko to bo issue that nungs khana di do gi marum da leibak thugai na bo hona ko di adu de khoi khana ba yaw da ba le hori me am ji ko punna khoi collectively kari noi chumna khana ge khano noi pe noi law ge law no noi ba seng ya pa pam da haina ge haino noi na haina ning mong da haino ko su kai ko leibak thugai ba di ya ba ju leimori leimori ko musu ko pun leimina mata moire adu leibak thugai na hona ko musu na ngam wa do ai khoi leimori ko musu na su ya roi di haiba ko adu ai khoi ma su mo ma ta ga di due advantage lo min khung chawm lo ge baram di moi di nongoi pa khelai ni ja ba mai moi di drug ka ta kholai ni apik fruit me am ni ki helai ni khong lai ni lam gai rai ni ko heu drug di leori me am ndam ha da na nomoi chino da noi ne ta moi ma kha da le ga pa da ni me to toi thau si di ko ai ta ga di khoi nomoi pa heu da ba fruit macha le min ri ba chok chok me khoi me am punjat la kan da du ma mani put thua pa ma kang using je si da gi khoi chap chap khoi thing na me ta ma do oi ra khom je ai sai thum je okay oza thank you so much oza mai bon tam lak chike oza ko gi oza Gitajen na su tham bi khre aduga center gi so role sima de mu hana panadra ga so ko steam panelist ko manga tham bi khiba ma gi role lafom thokpa chap chaba po sidi yamna lauda ba haita re sima de dum akoi gi pen da ba gi rum sima dum lai re aduga moina sanari bele la se kaino kari agenda no haibna chingba yam thina complex hen ba haita re dialogue tawra kan exam ki lotion gani haiba sidi khang tar so dialogue se ni set tawra bai da makta who will be accountable hai post ne ba adu masi gi mayek sima seng handa ba among hauram adagi di amu laiba lambi se kada yoram khangan da ba sum complex hen bai pot am khak lai besina masi se yamna chokba wa hangam adum lai re adu nai oza mai bon da lak jege oza adu na wari sana ba sai da ani mak yaw to ga di yaroi dam dana nakalama di akhoi gi Gitajen da lak jege oza ado oza lo shela pas da punda mangna pam ba sidi adum santi pura poduni waroisin pura ko pam baduni oza birendra hujik tham ge matam da manipur gi context sai da kano gi akhoi gi
peaceful dialogue hai bese what does peaceful dialogue mean in the context of Manipur ki situation chida peaceful dialogue hai ba taragadi akoi gi constitutional oi ba if necessary legal reform may be necessary the ka rak pa issue ma mayam simasu dialogue alone is insufficient ba form chu than bi oja ki ta general sila pada kamai than bi ning oja masi kano institution la ya na ai yang nong nu thon thole de tangai phadan hajik se akoi gi Manipur thabi issues je koi hajik sigi topic sum thame ko koi peaceful dialogue ko only solution to ethnic conflict hai ko in home minister na se koi Manipur thabi issues je ethnic crisis nin hai gre ko su kai de moi na hiding hai jera sunu tabu hanagi le lenga amana di kai dorge bu Manipur thabi issues je hanagi le lenga tun hairam bani ko ko hai banate hanagi le lenga tun hairam bani ado Manipur thabi issues je koi yamna different part am hai tare ko koi Manipur da tungam ba koi foreigners ma ama koi illegal immigrant ma ama influx of have some the amation haram ni hanegi lenga nako ade dai na hajini idna sai koi ki peace hai voice la kan sida handa ki palgam ki taxation nung sinjir kwani ko palgam taxi Pakistan da base of wa du kumba terrorist kambu sing du koi India ki lari ba du kumba top leaders ni koi compromise to godra tra original ga ta question ko sum ha koi hanging khar de hai tare ko ai di khudumena reveal something lo idna ta bin ko ya de ha khangal le ko terrorist na toriba ekto madu India na madu yade yaning de machine manlem gi lewa pichhi ku mu yada pora mani maduna noi tumna hat power tu pa to an ori mani du but lewa aman leiri haina khoi sakam dai dina ko adamana same thing ko na janing idina haji Manipur thobe issue je oja moi Manipur thobe issue je cookie gi leiriba chinao moi gi leiriba mioi kharajna ai di chinao ha ba haning da ne oja moi cookie gi leiriba mioi kharajna pami bo issue ji kai na ko question election mu leiba ko ada Manipur da khona Manipur thubi irang si whatever cookie terrorist na pami be issue je moina kai mu potno ma phaktra loge na khalle kai mu ka posa moina pame khanda ga di tona bi gomenga gomenga to bi thana bi ba gomenga office mai tha gera gomenga office mi hat gera whatever tha gera pun gera whatever tona bi gomenga mogi moina particular mai tai da moina intentionally changil lai thangni khong thang je si kai na ha be mo khong be lei ba ko ada issue that Manipur ki lenga ama le ngai matam da lenga tun haibiram basi Manipur da war on drug tawrubagi influx mayam henjala ko mayam thino hona rubagi whatever issues mayam ko adu then Manipur ki lenga na shu de leiba du gum sai ku ki terrorist ngi ba kamu sinduna shu ki ground run thugai da na thau mayam sa thare hai basi khangmadagi ekoi kai ni shu ever tong hai hai gra pot na ne ba ko adu mo mayam jindu ko haji phamin ra kan da sai ki sagdu wari kai ram question ne ai na hajring sam na isam na point lakshara kan da whatever any one person Manipur thugai na bhana ko potu di sai lisang sitna British ki makutoi kallaga lakhi bai pai pu sing parma ma galoi na Manipur se khundamini fru khuding mon amat to ina Manipur se hanai Manipur karana hona matam da ai koi parata bi ba khang mun changi ha phun se ai sai tham jari lusin jari okay thank you so much ja mai bon tham bi